I le nganga fia o te walawina ai ma le whaloalo, la tātou e kālesia i o tau whinangalo o tāpuai. Ina ia tuina whaitasi o tau whinangalo ma Leoleo. Tātou te sia e ai le whawhitai ma le viinga i lo tātou tua. E i upor salamo e whapenei, e le lei ona vi antu ia Iova, ma ia whaipesenga i lo na swafa le siri e se. Ia te wantu li Taeao lo walofa, ia ta wantu fo i le pō lo whamaoni. I la au pese se fulu ona manoa, ma le Aperila, ma le Leo le kitara. A wawa e whawhiawhia mai antia ui lau ngā ruenga. I o vae, o te alanga whiawhia o na o mea wa whaia e o ao. Te manantu e veia upu o le whaisalamo. Tātou te avantu ai le viinga ma le whawhitai le antua. A wā olona au manos, olona au whaloloa. Sa te ina mai eilo tau soifua ma so mantou ni yola. Mai le amatanga le tau sanga i nei masina utuna i le kuanta momoa. Si e tātou au lia le ni masina u tātou iai taimi whaingata. Tātou te whapeane malala na fionga, ia iai le tupu o le vavau. O le o soifua pe lava. O le ele o vaia, o le antua ponte e totasi. Ia iante ia le mamalu ma le viinga e whavavau lava. Amen. O te fia e whatalo fant, e whai eilo leo e whai masui o le nei tua le ngā ruenga. SISDAC Victoria i Australia, e whatalo fantu ai le au le ngā ruenga Samoa tutotasi le lolangi. E amanta mai lau sunga le te ia au Pastor Willie Pampu, ma le whalitua i Antiana ma le no whaalo. Sunga i le autistusi, Pastor ia feta ma le whalitua ia vesi. Ma si pa, e le nganta foi leo le sunga le te uloa, Pastor anta whalitua ia ave, tanu wasa. E le whangaluina foi, leo whainga luenga i te tai mitanga luenga i tue fia o kelope. Mai se foi le suo leo whainga luenga. E le whangaluina le tamā malolo manu malo, mai se foi whalitua malolo manu malo le ngā luenga. So i sunga i te to ina, tu i mitangiolo i so se tua le ngā luenga. O lo langolango sua i leo whainga luenga, a wale ngā luenga le tua. Mai se, o tātou tina mantua, tamā mantua, o sina le ngā luenga. O e o lo tulvaina le ngā luenga i le Taeao ma le fiafi. O tātou ainga umo le ngā luenga Samoa tututasi, a so fitu o le toe e fio mai. E fia e whatalo fantu. E le whangaluina o tātou uso, o e fauna lantou ia le vai. I la mantou whatalofa e fia whatalofa atu le nei Taeao. Mai manantu talofa i lau tau wafi mai le ngā ruenga. Tau wafi mai teimi whaingata. A talo. Ia maua lo tau tu mau le ni. Vai antu i le antua. E maua i lo tātou malos. E alo ia fo i se whatalofa i ni wo. O ni paanga o e o lo mwhaina mai moina le nei sauninga. E le iai tonu le nei kale sia i sosta whaor ke lope. Whatalo fantu le swafa manu malo. O Yesu Kiriso lo tātou oli, ma lo tātou whaola. Tau ina ia whamnia le tua i lau whafonga. Au e sila mai, ma tātou tāpua i whatasi. O le vi inga o le tua, wala winai, o alo ma whanau lantau te tāpina ina. Le vi inga e saunia e amataina ai la tātou sauninga le nei Taeao. Whaftai. Yes,
le a tātou te talo. Lo mantou te mai o le langi. Whaafitai le awanoa. E ala i por kalama o lau ngā ruenga wao. Ua mawhai ei. O na maua se awanoa ta ua e tula ia i e whasoa atu se whiawe ala i lau whionga. O na wala au lea e ala i le mana o lau ngang paia. Alofa, pai mai lau au na whai te waa. E vai wana o se fuefu whaonga ina. Le whai te waa ma le vai o lau au na. E si ti ai lau whirangalo. Ile nei Taeao. E te talo whapitoa mo le whafongaanga. A lau e kale sia i so se tuli manu e whao le nei ke lope. Ai mai se foi o mai te uso a Samoa. O lo mawhaina mai moina. Ma maua mai le nei whainga lotu pe o na mantu whengai ai le nei Taeao. O leo lenga. Alofa pa iantu i ai le mana o lo wanganga. Ina ia mawhaina vea le nei sauninga. E si ti antu ai i mantou mo mantu langona inai. Le taua o le teimi o so i fua mo mantu wola ai. Whamnuia lau fionga la mantu whalongo longo ai. I lau lava swafa Yesu o le mwala au ntua nei. Amen. Ole, mau au tu o le whiau, e tu sei le Leoleo Taeao, po le whasina tusi i Taeao ni tasi. Ole au tu o le vai aso le nei, o lo wha au tu ina whapea, usitai i a Yeso. O na whamai leo le mau o le Taeao le nei, o lo maua, il tusio emgalia Ioane o lona mata upe se fulma lima o lona fai upe se fulfae fa penei lona fai tewina. O a uwo o tau. Pe a fai tau te faia mea uma o te fai entuai i a te o tau. A e sirisila ma e mai tewina le lei. Le soa fai tau le nei fai upu. O lo o. E se antu le lanu o upu o lo manantu. O upu ia o lo fai maki o le fai upu lea. Fa mai o la Yesu pe a fai tau te faia. O a me faia. Mea uma o te fai antu a ia te o tau. O na fai ai lea o tau mana wā. E fa penei le utu o le a popo inga. Ile nei Taeao o whautu ina e whapenei. O wō a Yesu. E ustai e whai mea o loo wheta lai mai a Yesu. O le utule nā. O le a popo inga ile nei Taeao. Mai e tolu ni vaenga e fia te utalangia o le whiau. A e sila leile au tu o le whiau. Whamaila utu, o wō a Yesu, e usi ustai e whai mea o lo wheta lai mai a Yesu, o se se ona whaupunga. O wō Yesu, e fia, e whai le mea lai whai mai a Yesu. E ele maula ile tusi o māteio, o le mtau pēlu o surutonu. O lai wheta lai a Yesu ile, au vaenga ia o le au fruseio, ma le au tusi upu. Te mna oe, e leo i lungo le screen ai e whapenei lo na whaitawina ai manantu e su elo tuspa ia. Ai ei upu whapenei. O na wheta lai antu lea o Yesu i le monte o tangata. Mona soo. Ua whape antu. Ua te ele au tisi upu ma le au fraseio i le no whamose. Whafonga le soonga le whaupu. O lea ia o tau ana anai. Ma ia o tau whaia mea umala tau te whai mai ai i ante o tau e ana iai. Ai aua tau te whao ao i ala tau amio. E tele taimi
E te whaafonga i le, soa whaitau le e whapea. Whai le mea lea o te whaiantu e whai. Ai awal whai al mea lea o te whai. A o Yesu le wa wheta lai. Whai le mea lai whai mai ai, le au whraseio ma le au tisi upu. Ai o ni whaawa o ia la tu amia. E wholinga e opposite male, au tuo le whi au te haole nei, whafsangai. O le au tuo le whi au. Whai le mea lai whai mai ai Yesu e whai. O na whai le oe mauoa Yesu. O vaenga i e tolu o vaina i el whi au. O lo mau el whi upe tolu, e o ilona whai upu e sforman fitu. I soa whai tau ia. Wa mawhai o na maua mai ei vaenga nei e tolu o le whi au le nei Taeao. O le vaenga mamua. Whai mai. Tu mau i a Yesu. Tu mau i a Yesu. A e fia amene. Amene a ele mena e te tāpua i mai ai. Ai e taua pe a whai e sila i lo tuspa ia. O le whisiri. Whai mai. Wha pe whea o na tu mau. O le mataupule o le tusi Ioane Sulima. O lo tau tala o Yesu. Whai mai Yesu. O le vine moni maona la. Ai le whai upu momua. O a unei o le vine moni Yesu lea. A o lonta maa. O le ngalue vine ia. Whai upu lua. O la umalamba o ia te au. E le fua. E ave seina e ia. A o la uma e fua. E teu e ia. Ina ia fua mai atiri. Mai leo, o le whaupe tolu, wa uma o na whamaina o tau i le upu. Na o tau talantua i ante o tau. Whaupe wha, se i o i lalo le whaupu, e fitu, o lo o tā ua i le upu lea o le tū mau. Mai whaupe wha, i nā tu mawia o tau i ante au. O au foi i ante o tau. Ai sila le fai ungo le fau pe fa. Pe a fai tau te le tu mau i ante au. Lai fo i tau mai ele upu tu mau. Fai upa lima. O au nei o le vine o la o tau. O le tu mau i ante au. Mau i ante ia. O ia lava e fua tele mai. Mai le vaenga momua. Tu mau ia iso. Tu mau fa pefea. Sila le manantu momua e fa. Mala mai ta tu vaenga momua. Mai fa upu nan tolu. Momua fa mama ile upu. La sila e si tia. Fa matala ma fa solo. Ia vaenga umaia o lo iai le vaenga momua. Lona lua, fa mai e fua tele mai. Lona tolu, tu mau le upu po le mata upo Yesu. Na sila le pe ona fa mai fisi fa fe ona tu mau. La tantu va mai ai se fa matala le fionga lentua. So ni mai le fionga lentua mo mon pe telu mta momua. Fa upo lo sulua ma lo sultau fa pelo na faituina. O o tau fa mama io o tau lonto i le ngā wai i le upu moni e le nganga. Wai ui le alofa fa mauni i le uso. O le melea ia matua fealo fani ai o tau ai le lonto nau nau. Ua fa nau fawina o tau e le o le fua e pala. A o le fua e le pala lava. O le fionga a le atua lea. Ua ola ma ua tu mau e o i le whaavau. Le fe meile vang mamua. Ia tu mau ia Yesu. E fe mai le pui pui a. Whaamamaina i le upu. E te tau le tangata. E tu mau ia Yesu. Mua ona ia talia le upu a Yesu. O le upu le na.
pe ona fa mai mo mau le apostolo pentelu fa mai ua outou wa umona fa ma wa outou fa ma yo outou lonto ile nga wai ile upumoni ele nganga o lona winga o le upule ane tua na fa longo ai ma fai tau ai ua ma fai na pai mai ai le ngango le tua ma fa ma mai nai o tanto lonto ele nganto le taimi na tusi ai petelu ai o le sona foile na mole ai ngole tua ile nei Taeao so stasi o maua lo leo o fea lava e te whaafonga mai ai o le upu lea le tua mo oe mo tātou le nei Taeao fa mai leo songa le whai upu wa iu le lofa wha mauni pea ona wha maina i le upu ona iai leo le lofa au le lofa le na e wha mauni fa mai e le ngante i lea ai ua matua whea lo fani ma le lonto nau nao wa iai te tonu le aingo le tua pe ao ina umo na wha maina le upu wa iai le lofa wa ngā wai mausu stai le upu moni e iai le lofa wha maoni whea lo fani le lonto nau nao mai le whai upu e luas fulmantonu ua whanau fawina o tau ele o le fua e pala a o le fua e le pala lava o le fionga lea le tua mai o le fionga lea ua ola ma ua tu mau e o i le whaavau whaafonga le mori mau le whaisalamo o lo ia i le fisili le whaisalamo salamo se lau suruiva whaupaiva ma le whaupasutasi e whapewhea o na whamaina i le taulelea o lo nala talia leo le fionga nei tua whamai ona ua tausi i ai e tusa ma lau fionga. Whamai whaupasutas ua au teu i lauloto lau fionga. Ina nei ouanga sala i ate ai. Ioe leo whafonga li nei Taeao. Whawheo na tātou tūmau. Pea o ina whaamaina tātou. E ala i le upu o le fionga ne tu o le upu moni. Ma le mana o le nganga. O na mawhai leo na maua o le lofa whamaoni. Le nganta o le lofa whamaoni. A o le whea o whani tono o le uso. E ala i le fionga ne tua. Ua ola ma ua tu mau e o i le whava. Mai whaisalamo e whawheo na whamaina o le taulelea. Ioe le usoe, le whafonga le nei Taeao. Mai le tali le whaisalamo, o na ua tausi ia e tusa ma lau fianga. O le upu, ua tausi ia e tusa. E ian teimi, e te mana o e whai e ian mea, e te mana o ai. Ai le tusa ma le upu o le tua. Ai mai whaisalamo, o na ua tausi ai, e tusa ma lau fianga. O le nauinga, o le fionga le tua, o le te iala na, e te ina ai, pe lima te ina ai, e le nganta o le ainga o le tua, ai so sta nganta e sa ili le tua. Whamai le vaenga moni wau teu lonto lau fionga, ina nei ouang sala i ate ai. Pui e whafonga. O le tanganta e tūmau, e le nganta e whaamamaina i le upu, ai fua mai fua i tele. O a fua ia, whaafonga li Ioane, mta upu sulima, le whai ei li tātou, matua li tāole nei, a lona whaupe lima. O le tu mau i antiau, ma ui ante ia, o ia lava ea, e fua tele mai. A waile ma whaie o tau, o na whaia o se metas, pe a au le iai. Se i, whamatala lai titi e le fionga le tua, e ale le tusi le apostolo petelu, le luon petelu, a lona mta mua whaupe valu. A wā, pe a maua e o tau ia mea,
Whafonga e se tau ma. A wā pe a maua e o tau ia mea. O a mea, e te whaitau ni mta upule mo mo pe telu. Luol pe telu mta mo moa. Whaitau ni whai upe fitu, mo ni whai upe e ono, whai upe lima. O lo wha matalai mea ia. O na whai mai leo le whionga le tua whai upule valu. A wā pe a maua e o tau ia mea. Ma ua wha te leina. Wha whonga foi. Wha mai le vaenga lea pui pui e o le tātou. Vaenga mua e tu mau pe ia tu mau ia Yesu. Wha mai e mana umia e fua tele mai. Alea. Ao ina mau e tātou. Mea ie wha matala i wha upe. Fitu ma le wha upe ono. Se o walua le whionga le tua. E leo iei lunga i nā le screen. A lo tau mei le nganga. Whai launga pole. Whai leo Taeao. I alu tuspa ia. Sila le. A whai fo i ilo tuspa ia. Ai le peo na u whai tuina. A henga leo le whionga le tua. Wha mai whai upu. E lima. A mata whai upu lima. O le mea lava lea. Ia o tau mutua wha mahalosi ai. Ina ia wha popoina i le ambi o le lei lo o tau. I lo o tau wha tutua. Ia wha au popo foi. Le poto i le ambi o le lei. Wha upono. Ia wha au popo foi. Le lenga o ia i le poto. Ma ia wha au popo le ono sai. I le lenga o ia. O le amio atua foi. I le ono sai. Whaupe fitu, ia whaau popo foi, le lofa i le auso, i le ami o tua. O le lofa foi, le lofa i le auso. Whamailo le whaupu le valu, o lo e silisila i le screen. A wape a maua e o tau ia mea, le lisi lea, sa au whaitawina mai le whaupu e lima. E o i whaupe fitu, e taua e nisi, o le ape whai, o le tupu ai. Luminga ai, e tupu ai. A ola ina maua, e o tau po tātou mea ia. O na whai mailo la i o le vahenga o le whaupu. Ma ua wha teleina, luminga, ua fua. O na avea i lea o outau, ma e ua le pai e. Mai so ngol mangol feupu a o e fua mai le lolele o lota tuoli o Yesu Cristo le fia ma le fa fonga ile le taia o tasi le fua o fua ia e ta o tsi kaltia le ta pelima fua le ngang paia e on tanto fua a le tasi le fua i sili ona taua, o le fua o le iloa le lei, o lo tātua li i o Yesu Christo. Te le tangata, tā puai, e ilo Yesu na le whalonga. E ilo Yesu, pe awa ai o whamatala i lisi tangata, po le whai au, po le whai launga, po ai lava. Ai o le iloa le mana o ai, le fionga le tua, ia e iloa, e oe ilou fina ngalo, ma lou loto, lou iloa le lei o le alii o Yesu Christo. Iloa whapewhea, e iei stemi, inistanganta, e tau afa mai e iloa Yesu, ai afia i tā weita. E le o le iloa na le te utala i ele whionga le tua. A o lo iloa le lei o le li o Yesu Christo. Te mana se e. O lo tau mai e le ngango le tua. Le mautusi o Efeso. E lo i lunga screen a lo whamanatu mai le ngango le tua. Tusi Efeso. A lo na mataupu. E fa pelo na feituina ina ia fa to ina ai le au pa ia le almele te utala iai
o tō whingo le ekalesia, whafonga le whapusutasi, na ia tuina mai fo inisi, e whai ma apostolo. O isi fo e whai ma profeta, o isi fo e fola le tala le lei. O isi fo e whai ma Leoleo, a toa ma oao. O na whamaila o le whapusulua, ina ia wha toa, ina ile au pa ia, la tau te whai ai, le ngā luenga au auna, ia ati na e ai le tino kerisa. Whaupasutalu se ia tātou o antu, o i tātou umalava ma le loto ngatasi i le whatuatua, ma le iloa le lei, o le alo o le tua. Ina ia whai matangata matua, i i le fua o le matua, e te tau ma le tumo kerisa. Leo whafonga, le kalesia pele le tua, i so sta whahor ke lope. Oe olo e whafonga i Leoleo le nei Taeao. O le tāua ia pe aona i loa le leile atua. Whamai le whionga le tua, ua whai matangata matua. E i loa le tangata matua, e se ma le tamaititi tulau. Le whamai i paulo le momua konito sultolu. Sa u titi, sa u whaia mea tamaiti. Aina wau tangata matua, wau whaia foi mea tangata matua. Leo whafonga le ni Taeao. O le iloa le lei o le alo o le tua. O le avea le nā oe mau, o le tangata matua. E iloa i tono o le kalesia. I Leoleo, e iloa i au me whai. E iloa i lau lango. O ina i loa ai, o le tangata, e whai ma tangata matua, o le tangata wana i loa le lei, le alo le atua. E le nganta e matua, ai oa, whai matus pa ia, ua i le fua, o le tangata matua. E te le tangata, e matutua. Ia e a mio a whaata maiti, vai atu lau whaafunga anga i le nei Taeao. Mai se foi, so stasi o lo maua lo leo. Al taual na, o le tangata, e fua mai, e le nganta o fua le ngang pa ia, ai e mawhaina fua mai, e mawhaina e au maia, o le nganga i le ni. Te le fua. Ai o le tasi leo fua, e i loa le le iai, le alo le tua, ina ua avea matangata matua. Tama matua, e o i le fua o le matua. Whafonga, pui, i o le, vaenga mo mua launga, a tu mau foi ia upu. Mua, whama mai le upu. Lua, fua mai. Tolu, tu mau i upu Yesu. Whamai le vaenga na, o a mea lava tau te mana na o iai wheupe fitol me tau pe sulimo li yoane. Whamai tau te ole antuai o na whaia lava lea mo o tau. Ai li yoane sulfa wheupe sfurmaritolo. O lo tua o ia lau pepa lo so anei. O mea foi tau te ole antuai i lo ingoa. O te whaia lava. Mai le soonga nae e lanuana. Ina ia vi ia le tama ona o le atari. Leo fia li tauri me. E te le teime te talo e manantu ai. Se e longa e o watali la te talo. Ma iele ia te oe o le masoro salo. E te sifi oe le usoe. Le aingo pele o le tu. O le whawlawe nistei. E te talo. Se na o mea tātou te mana na oa. Tere nā o teimi, nā o te taloa, nā o mea e te mana o maumana oa. Ai ole soa whai tau lea, i le whaupu le surfa. O mea e ole antua i le ngoa o Yesu.
Whamai Yesu e whaia lava. Whamai la vaenga nai so. Le pepo sena ina ia. Vi ia le tamaha. Le au whafonga di te au nei. O mea umana whaia Yesu. Maole a Yesu ilo na tamaha. A o soi fua di soi fuanga nei. Sa ole mea e vi ia ai lona tamaha. O le mana onga fo na fe au te au nei. O te au nei. Te manantu lewa tantu iei taimi. Fa lelelei o le soi fuanga. E lei mo miti ai tantou te uia lei taimi. Ai ai si mea e te tauna tātou te talo ai. Se tātou te talo. Ina ia tātou iai le langi ma le ola e wha. O le momonga le nā. Tu mau le upo Yesu. Whafonga. Se i whasolo. Mantei o le e lufu whafa upo e wha marasutas. O na tali antu ai leo Yesu wa whampe antu. Ia ante ila antau. Ia outou ne i wha seina outou. E se tas. O le tāua leo te talo. Malo tu mau le upo Yesu. O le fionga le ale tua o te loa. Te le fe au tua nai. O lo si tia i a tātou le fionga le tua. A e tu mau le upu le ale tua. Fai mai Yesu i. Ina nei. Fa se ina o tau e se tas. Ai sia. E tu mai foi perfetto pelo e to tele. Lanto te fa se foi. I tangata e to tele. O le fionga le tua. Pauane o le fua. E mawhai na e mana malama ma o mana lamai. I le fina ngalo moni o le tua. Aisia. O le lapta inga le a Yesu. Ia o tau nei whaaseina. Sin fia leo fia le nei Taeao. Te leo tangata. O lai whewa i e ese a lātou tali tonunga po a lātou tala inga. Ai e taua ona e tu mau ma tātou tu mau i le upu po le fionga le tua. So silfia, e li whaingo fia na talia i taimi o Yesu la na tala inga. E o a ilo na nuu, na fio mai ai, e whainga tā na talia. Te mna e te alu whaitasi mau tu se Ioane, e vangalia Ioane o mta upu, e valo. Whafonga lea, o fitalinga lea Yesu, o whamawina le vangalia Ioane, e mta upu e valo. Valo al whau petoltas, o na wheta lai, se usaulunga le whau petolas folu. Ua wheta lai antu ia i nei mea, o na toa tele ai lea, o e na teritonu ia te ia. Whau petoltas, o na wheta lai antu, leo Yesu ia iutaia. E ua teritonu ia te ia, a whai tau te tu maupea i laumata upu. O u soomoni o ta. Ioe le au fia i le nei Taeao. Ta uona tātou tu maule upo Yesu. E oa i lona nuu ao ta lai. Ma fio Yesu e whaile ngā ruenga o le whautanga. Sa le whaingo fia na talia o na tangata. E iei foi o e na le te tono. Ai whawhitai. Whai maili moli mauli tuspa ia. Na iei u teia o e na te tono. Whai maili o Yesu. A whai tau te tu maupea i lamta upu. O u so o ta. I le whai upu e toros fulua. E i loa foi o tau le memoni. E tu sa o lonto foi o tau e le upu moni. I oe le ainga pele o le tua. Wa lewa na e whafonga i upu. La ngai na whawhia e o ai le au whainga luenga. E o i tonu o tātou e kālesia i so se mea o ke lope e te whalonga i upu ia. Ma Yesu e i loa e o tau le memoni. E tu sa o loto foi o tau le upu mani. Tele taimi a e whafonga i le memoni. E taimi e ti ngai lo loto i nisi taimi pēa o na maai antu le fionga le tua. Pe ma ai antu
le pelu o filaunga po ai ai lau. Ia ila te me te whalongo ai, i le memoni, e ti ngā i nisi temi. Au te mna e whailo ia te oile wōli Taeao nei, le ainga pele o le tua i te whaon ke lope, so sa mo e whafonga. E te tinga, a o le upu moni na, po le me moni na te whasa o loto ai. Pe a whaia e te filifili, e te tū mau mai usta i le upu a Yesau. O le vaenga lona lua, o le tātua popo inga li nei Taeao, wha o ao i a Yesau. Lei sila i. Whaupel e se fulu. E pei ona o tau sia polo inga lotama, ma o tu mau i lona alofa. Ai sila le atoanga o le mata o le whaupu le se fulu, e whapelo na whaitawina. Lea lau whaitawina. Mai whaupu se fulu, a whai tau te tau sia a upolo inga. Ona tu mauleo o tau i lo walofa. Pei ona o tau sia polo inga a lotama, ma o tu mau i lona alofa. Fa mai vaenga le lua o tātou a popo inga. La ua pele le ni Taeao. Le kale sia le tua. E manau mia tātou te whao a o Yaiso. Pei ona ususta i e so ma tausi polo inga lontama. E whape nā fo ina te tau ia i tātou. Ona tātou ususta. Ma moli. Fa mai le au tuo le tātou a popo inga. O woa Yesu, e ustai, e whai me e Yesu. Si sila i whaupa sulua, ia o tau whealwhani. O sisi upo le whealwhani, o lo pui au tafa, o le alofa. Pei ona o alofa atu ia te au tau. Whafonga, whaupa sfumatolu. E o lava i lona ola. Na tuina atu e suyai o ana uo. Ai sila la, e si fituina li Ioane sulu. Ioane sulu lima lea. A whai tau te tau sia upolo inga, o na tu maulea o tau i lo walofa. E pi ona, o tau sia polo inga lo tama, ma o tu mau i lona alofa. Ioanes furfa alona whaupa sulima, a whai tau te alofa mai a tiao, ia o tau tausi mai ia upolo inga. O le alofa, tātou te tausi ai polo inga isa. Whafonga, pui, e ole, vaenga lona lua o tātou a popo inga. Whaoa o, ile whealwhani. Tau pa sulima sulua o polo inga. Le nei, ia o tau whealwhani. Pei ona o walofa atu. Ia te o tau. Le mana onga leo Yesu i tono o lana i kalesia. Ea, ia maua le whealwhani. Sila si tia maile tau pa sultolo le tusi o e mgalia Ioane. Sultolo whau pa tolu sulfa. Whamele mau. O le polo inga fau o te wantuai i ante au tau. Ia o tau whealwhani. Whapei ona o alofa antu i ante au tau. Ia whealwhani foi au tau. Leo pelei le nei Taeao. Leo whafonga le nei Taeao. E tele nis taimi. E fasili ai ma manantu ai nis tangata. Na paua leo le polo inga, lea ua au mai e Yesu e sui ai polo inga. Lau whaafonga le nei Taeao, wha mai ia Yesu. O le polo inga fau o te tuantu ai ia te o te o fisili. Ai se ame ua ta ua Yesu e fau le polo inga lea. Tau silfia lea fia ma lea whaafonga. Silfia le leia Yesu ona so. E le whealwhani. Whapei a fo i o.
o lo soifua ma le tātu, ola o tātu iai tono ngā ruenga le tua. E i teimi e whewesea iai. E i teimi e le whialo whani ai. Ale mana onga lea o Yesu na ia si la fia e le i whialo whani alo na so whamelesu. Polo inga whaura leo te abati. Te mau e o tau whialo whani. Mau le lofa o le tasi i le tasi. O le lofa le nā. O le si uso i le si uso. Wa e whaalau te le ina ai. Le lofa o le tua. Na mafua ai na fio mai. Lo na alo o Yesu Christ. Whafonga. Si sila ni tapu sulima. Alfa upu es fultoru. E le sili lava. Le lofa o se tasi. Le ne ia lofa. Ina. Ia tu ina antu e se tasi. Lona ola. E sui ai. Iana wa. O ina. Le au fia. To amana malama i le uso. Ile mele ta o le lofa. Ea. Ina ua whaalia i kāle vāwio. Le wha mai il whaupulea. E se furumaniton. E le sili le lofa o se tasi. Le nei a lofa. Ina ua tu ina antu. E se tasi lona ola. E sui ai ana wa. La woi le nei Taeao. Le whaafongai a le kalesia. Mai e olo mwhaina maua lo leo. Le lofa le nao Yesa. Na ia whaalava aua i kāle vāwio. Ina ia whaalia i ona tangata. Le lofa o le langi. Ina ia maua i tangata. O le lofa i le sio na uso. Maua ai le whiano whani. E le ngante tono o le kalesia. Ai so tangata na te iloa le atua malana wala au. O le vaenga muli o le tātou wapopo inga. Tolu, vaenga tolu fo i lea vaenga whaiu. Fe mai e ino sia o tau le lo laki. Ai fi tau le upu o lo i le loifo. Fai upu e sifuru valo. Se i antu le fai upu e lua sifuru. Fa fonga lo fi tawina. A fai e ino mai le lo langi i anche o tau. Ua o tau i loa. Ua mua na ino mai i anche. I lona ino i anche o tau. A fai ani tangata o le lololangi o tau. Po ua lofa mai le lololangi i ona tangata. A le ni o le lololangi o tau. A ua o filifilia o tau nai le lololangi. O le mea lea e ino ai le lololangi i anche o tau. Ia o tau manatua le upu na ufai antuai i anche o tau. E le sili le au na ilona li. A fai wala antou whaasa wā mai i anche au. E whaasa wā foi i anche o tau. A fai wala antou tau sia lau upu. La antou te tau sia foi la o tau upu. Ioe le ainga pe leo le tua. Wa tātu iei taimi whaingatā. Au taimi nei, e a tili ai nei loa le tangata moni o le tua. E le o te mamao, whapio na maua le tele o whailaunga. E le whai upo e walu le tusi o mātei o lua surfa. O ia mea uma, o le amatanga ia o puapua ngā. A e whafonga i le whai upe so ai le whai upe iwa, o te loa si so e leo whi ngā ruenga. E so toi pa i e li Taeao le nei. E tau whamatala i antātou, le taimi, ma le tūla o lo e so i fua ma Taeao lai. Whamai whai upe walu, o nā mea uma, o le amatanga i o puapua ngā. Leo wa tātu iai. Tātu wa aia. Tūlanga matau tia pi ona. Iai le lockdown, isolation period, le wa tātu iai. Le mawhaina whewai.
Alai fa mai mo ma wistangata. O le me te fa se. Au te mana o te fa popo te le fai launga sa. Alanga ina ma ta ua pel nei mea. Tau silfia o tau. E se le ta ua o mele tupu. Aisha. Wa vele mele tupu. O tanganta. Wa lantou. Fata waina malantu I loa I le me tu lai mai. Wa tili aina lantu sa ili malata lata I le tua. O whaalave lave tutupu. Se iau si tia mai lava le whengainga tuai. I le tusi o lo iai le tu au tapu le e masane whamatala I tātou. Lua no whai ngā tupo no tāpu sulima. Ai whapea lo na whai tawina. Leo whaitawina mai le whai upu e wha. A ua lantou li liu mai ia Iova le tua o Israelu. Ina ua pua ngā tia I lantou. Ma ua sa ili ante ia. O na maua ai lea o ia e I lantou. E I lea ngā o me ia tutupu. Ea. O le tanganta sa ma mau malili. Wa amata na lata masa ili ai leli. Pe o le whiaule na ave. I teimi o asa. Ea. Ina ua pua ngā tia le nuu. Fa mai whamtalanga nei tua. E ala ina nā whionga. O na sa ili ai lea. O ila tau I lea tua. O le ise file mu. I lea nuantu ma le sau. Fa mai le whapunga le iei. Wa tui momo foi. Le tasi nuu e le tasi nuu. Ma le tasi ai, le tasi ai. O le antal na o me le tupu I ona pone. Ea, o le taua e si e le si malo, I le si malo. O le si nuu, I le si nuu. E ngante lea, o onge, o whamai, o mafui e I lea mea, ma lea mea. O na whai mai lea, o le whaupe walu, o na mea uma. O le amatanga ia o poponga. Le kalisia pele le tua. Whaftai le tua. I mei e tu la I mai. Fōlinga ele le lei. A o leisi o nei tu le lei. E atili aina sa ili le tangata I le tua. Lona lua. O te fia whau popo iai. Tau te silfia o tau. Tau mwhaisatani iana wala ese. Peo na iai, le lockdown, lewa tantu iai, I malo, isolation period. Wa le mawhaina toi maua maftanga I kalesia I tono frisa, tono manu o lo lantu whaungaina. Ai, e ui ai na tam whaisantani, ia na awala ese, e ta ofi ai, le whana o le tua. Ai le mwhaina ta ofi ai le ave le upo le tua. Whaftaila na wauna titai. O mai pēle upo le tua I a fiafi titasi. O te mana tua le taimi au iai Paulo le whalpui. Au whalpui Paulo. Ai le I mawhai ai. O na whalpui ina ai le aveina o le whiau. Sa tusi ai Paulo ma ave antu tusi I e kalesia. E uina no tia. Ai le mawhai, na no tia ai le whiau o le tua. Tam whaisatani isi ala uma, ai le mawhai na no tia. Peo na iei le avanoa, I le nei Taeao, ma avanoa le ufai ngā ruenga I teimi utuna. Ai sea, o mai fo I le tua le isi awala, e ave ai whiau. I le ia mawhai, o na whaafafonga ai le kale si awao, ai maise, so se Samoa. O lo o mawhaina maua le nei saunenga. Tolu vaenga o le sona, po le apo poinga. A le vaenga muli e ino sia o tau le lolangi. Fa mai Yesu, wa o tau I loa na mua ino mai a tiao. Lona lua, wa o filifilia o tau nai le lolangi. Ma lona tolu, e leni o le lolangi o tau. Tātou le kalesia pele.
Lea na umai le whaau sabat. O lo tātou nu moni waile langi lea. Mai mo mawo tustala o e pelu le apostolo. Ta upa sutasi fa upa sutalo. Na momoi la tau ele I maua mea na folofolaina. Ai na lantou mauti noa. Na iloa. Ai mamao. E ui na mamao. Ai na mauti no yo lantou lantou. Ma lantou tau tino. Male fia fia. E le ni tanganta lantou o le nei lololangi. Aia. O lantou ni tanganta e au mau. O ni tanganta whaimalanga. Fa mai upo o leisi chorus e masani e tātou. E le o so unu umoni le nei. A o lo unu umoni. Wai le langi lea. Le kalesia fa pele le tua. I so stafau ke lope. Mai le utu o le whiau Taeao le nei ma le ampopo inga. O woa Yeso. E fia fia. E fai le mea e fai mai e Yesa. I le suafo Yeso. Amen. Lau fai al tātou talo. E fai unai le whiau ma le ampopo inga. Lo mantou te mai o le langi. Ia vi ia ma wha manuina lo suafa. Wa mai ala ngā luenga ale uauna. A wa mantu wole I ngā luenga mana alu ngā ngapa ia. Ina ia mawhai na moli o I a ai o whina ngalo. Malonto o lau e kale sia o lo wha whonga I so se I tu e wha o le nei ke lope. Ia vea le whiau e wha popo I wha malu singa. I lea Taeao ma lea Taeao o lea fiafi ma lea fiafi. E sanga wha malo sia I pea o launo o. Sanga wha maua I pea ma ia tu mau ianti oe le Leoleo la. E le whangaloina si o mantu tunu pele I Samoa. O leolenga ma le talo o lau ona. Alofa pa iantu I o lo te ia si o matu tino. Ina ia mawhai ona te tai le tino o le me te whina ngaloai. Fua ia I lanto e o lo te ia le lofa. E mawhai ona pule ai. Ma te ina ai si o matu tino. Ia lato whai onga. E le nganta o le pale mene ai whapena le lo lau ngā luenga. Lo si o mantu tino. Ina ia mawhai. O na mantu maua le sautonga ma le fia fia. Mantu te tāpua I sauloto ai I lau fia. Whamria lo mantu te tai. Lau ona ia Pastor Willie ma le fritua. Lo laso I fua il tino ai sili le tumu whale lang. A wala ngā luenga whapio nei walu inai. Whamria lau ngā luenga wau I ona tofinga. Ma ye mantua se yo o lava I se au pitoiti. Ia tu mau yanti oe o le viinga. Nei o antu I le whavavau. Whavavau lava. Amen. Malo huta tua. How long? Is it an hour? No. Is it? Only